Селам алейкум, сайғылы серіжілер. Бүгін Қырымышғалының 562-ші күні Мұбарек Жұма күні епіңіз үшін қайырлы олсын. Эфирде заман студияда Шевкет Наматулаев чалышмақта. Италияның сабық баш назирі Сильвия Берлускони Қырымда. Оны Русия президенті Владимир Путин Ақияр мезарлығында қаршылады. Анда олар Қырым женкінде еляк олған Италиялы аскерлеріні аңдылар. Путин еляк олған 2000 Италия аскерінің адыларыны аңып, оларының қатарасына абидет тіклемеге шандырды. Бүгін ве ярын Путин Берлускониге ярмаданын чешіт гүзеліклеріні көстермеге ишандырды. Біздің журналистлерімізге белі олды ки ярын Путиннен Берлускони Бақчысарайдаки ханлар сарайына зиярет етежеклер. Шымды есе шерде сиясетчілеріні қаршыламаға азырланалар. Yollarını тамирлейлер, бордюрларны боялайлар. Ярын хан сарай туристлер үшін тахминен саат 9-дан 2-ге қадар қапалы олажақтыр. Бұл хан сарайға алып барған Ленина соқағы. Айны бұйылнен Путин ве Берлускони кечежек. Мұсафірлерінің зияретлеріне еркес азырлана. Тереклеріні кеселер, бордюрларны сылайлар, елда базы чокурларны білет өзеттілер. Ама епісілеріні дегел, чоплюклеріні йығыштырмаға ве чоплюк құтыларны қоймаға асылды ұнуттылар. Не кладут асфальт, а латки просто наделают и могут в дождь наделать. Ну такое. Да. Переводят некачественно. Да. Могут показать самые хорошие места, да. А вот то, что моменты там плохие, могут и не показать. Да. И как бы ничего не поменяется. Бұл есе Ленина соқағы янында кечкен дегер соқақ. Мында есе ешбір тамерлев ішлері өткерілмеді. Да не, ну как хорошо, куда хорошо, вы обратите внимание. Ничего их не делают практически. До следующего дождя. Почаще бы Путин приезжал, чтобы их делали. В принципе, немного поубирали вот рядышком место. Идите вот здесь, везде мусор, все засрано, наверху объездная разбитая вся полностью. То есть, когда кто-то едет, они что-то латают. Вот это раз залатали, посмотрите. Ну, это раз залатали, это ерунда, полная ерунда. Говорю, почаще Путин бы ездил бы. Бақча сарайлылар президентінің итальян мұсафыры еле берабер насыл диқатқа лайық ерлеріні зиярет етечеклеріні бөлмейлер. Тұшынжелеріне көре бұл хан сарай олажақтар. Бүгін мұнда әрше тынч, ярын есе полиция қадемлері еле толажақ. Хавсызлық дәрежесіні елге алмақ үшін енді түневінкі күнден берлі ресми авджи силялары олған евлеріні назарет етелер. Гульсум Халилова, Эльмас Ибраимова, Асан Асанов, Заман, АТР. Ялтада Путиннің ресіміні Гитлерге бензеттілер. Ялта кирішінде олған көпір түбінде япылған Путин портретінде цены растут, многоходовочка ве Крым не наш, а мой язылары пейда олды. Путиннің бұрында есе свастика ве Гитлерде олғаны кебі мыйықларына қошма яптылар. Коммуналь қызметшілері ақаретленген портретні тез вақытта боялап йоқ еттілер. Киевде 12-нче Ялтинская европейская стратегия форумы өз ішіні башлады. Форум сиясетчілер, иш адамлары, жемаат эрбаплары ве журналистлеріні бірлештірді. Топлашывда Украина ве дүния жемаатчылығы арасында олған стратегияны музакире етелер. Ялта Европа стратегиясы Қырымда дегіл Киевде кечірле. Ярамада ижғал етілген сон тедбірні қытада өткерелер. 12-нче форум телеке охрында Европа ве дүнияға яны Украинаның тағдыры ве олған тесірі. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it's an honor to me to open the 12th Yalta European Strategy meeting. Украина президенті Петр Порошенко егерде Донбастаки дава ве Қырымның ижғалы девамлы олса, ғарыпны Русияге низбетін санкцияларны дада құбелештіргеніне чақырды. Біздер белгілемеге керекміз. Донбастаки вазиеті стабильсіз. Ве Русия Қырымның ижғалыны девам еті. Яны санкцияларны қолалмақ керек. Егер де Русия барышық кете шатана қол тұтмаса, демек яны санкция сынырларны қоланмақ керек. Русия басқычылық сиясетіне низбетін Европаға бірлік етішмей. Бұақта Украина тыш ішлер назирі Павел Климкин білдірді. НАТО еске баққанда агрессорға анлайшлы нұқтайы назарындадыр. Еске баққанда чөкше япылды. Чүнки Европа бірлігінде бізде Русия таба умуми сиясет бүгінге қадар белгіленмеген. Әбет, Европа бірлігі тарафында санкциялар қолана ве біз минетдармыз. Ама умуми янашма йоқтыр. Музакире девамында Латвия сабық президенті Вайра Вики Фрайберға қавсызлық хақында сөз өрсетті. Русияны тәнқит етіп, оны ақылдан шыққан мемлекет деп қайдетті. ВО бүтін дүнияға тәлікеледір. Егерде сіз ақылдан шыққан инсанларының ислеріні аңлап олғаныңызны белесеңіз, бойле дегілдір. Дүнияның тыншылығыны айны бойле ақылсызлық боза. Бұны біліп, өзімізні қорчаламақ үшін бір чаре тапмақ керекміз.
Çıkıştan son Poroshenko Ukrayna tinchliginin bozulğunda Rusya'nı qabatlay. Ejnebi askerler Ukraynada bulunğanı ve onu işgal etülüvü bu en büyük problema kalmaktadır. Жодної альтернативи. Минск ketişatına olğan bir alternativa yoxdur ve bu anlaşma işgal territoriyanı boşaltmak gerek. Rusiya öz ordularını çıkarmağa lazım ve ileride Ukrayna ve Rusiya arasında olğan sınırlarını belgelemek gerek. Bizler barışık planlarını devam edeceğiz. Yarın forumda Kırım'ın işgali hakkında söz yükseltilecek ve Ukrayna yarımadağa nasıl yanaşacağını belgeleyecektir. Elvina Sidbulayeva, Eldar Esmatov, Zaman, ATR. Ахмеже civarında Rusya harbi texnikasını yarmadağa getirilgenini videoga çıkardılar. Şatlar bildirgenine göre tren Ahmece tarafına keteydi. Videoda görünüyor ki tren platformasında BTR, BMP ve radyolokasyon sistemaları. Ukrayna Mudafaa Nazirligi bergen malumatga göre şimdi işgal olungan yarmadada harbilerinin sayısı en azından 30 bindir. Ақияр меморы Леонид Брунецкий арабасыны парковка үшін ясақ етілген ерде қалдырғаны үшін мемори иш açtılar. Қайде бозуына ерлі дорожный контроль бірлешмесінің yolbaşısı Максим Мишин видеоға қайдетті. Общественными делами занимаемся. Тут парковка запрещена. Желтый бордюр. Ну, правила дорожного движения нам. Знак висит. Вот. Ну, Что ну? Что ну? хорошо. Что? Ну. Парков, я здесь работаю. Ну что? Тут парковка запрещена. Ну, а знак, получается, это что, просто так? Что? Тогда снимите знак. Херсон вилаятында СБУ хадимлері кечкен сене Қырамнан запт етілуінде иштирак еткен еркекні яқаладылар. СБУ малыматына көре Херсон сакины кечкен сене ярмадаға келген ве самооборона бірлешмесінде қызмет еткен. Анда есе казакларнен бәрі-бер блокпостлардан евбетчілік япқан, Украина арби полюклеріні блок еткен инсанларға референдумда иштирак етмек үшін тешвиқатта кечірген. Махкеме яқалаған үшін апсты тұтылны белгіледі. Оны Украина бірдемлігіне идея еткенінде қабатлайлар. Rusiyanın Merkezi Saylav Komissiyası Devlet Dumasına saylavlar keçirmek için Kırım'da saylav okruglarını teşkil etmege karar alğanına Ukrayna Tışişler Nazirligi öz itirazını bildirdi. Nazirlik saylavlar halkara kanunlarını bozganını bildirdi. Bune beraber Nazirlik bütün halkara teşkilatları ve devletlerini Kırım'da ötkerilecek saylavlarını tanımamağa çağırdı. Bir yarım yıl devamında РНБО birinci kere memleket şarkında vaziyet tinç olğanını qaydetdi. Tarqatılgan ato xaritasında şunu korsete ki sonki kun devamında tinç vaziyet bozulmadı ve cebede vaziyet tinç. Штабта bildirgenlerine göre tinç vaziyet olsa viran olğan yol ve diğer inşaatlarını tamirlemege çare peyda olacaktır. Мирні жителі Донбасу, військовослужбовці сил АТО сподіваються, що мінські домовленості і надалі виконуватимуться ворогуючою стороною, а вирішення спірних питань і розбіжностей перейде у фазу перемовин. Tbiliside aktivistler Rus tilinde olğan geografiya dersliklerini yok ettiler. Kitaplarda Abxaziya ve Cenubi Osetiya ayrı memleketler gibi gösterilgen. Kırım ise Rusiya erkanında. Vaqiya Rus tilinde tahsil bergen intellekt mektebinde olup geçti. Gürcistan'dan Svobodnaya zona birleşme azaları dersliklerini tutup aldılar. Politsiya xadimlerinin kozu ogünde aktivistler kitaplarını yırttılar. Mektep müdiri ise derslik tek koşma kitap olarak kullanğanını bildirdi. Нет никаких проблем с русским языком. У меня проблема с империализмом, у меня проблема с Путиным, у меня проблема с оккупантом. Вот в чем дело. А оккупант прямо говорит мне, что Абхазия и Южная Осетия — это отдельное государство. У вас это зафиксировано в книге. Да не в книге. Ну да, в вашей школе, понимаете. Ну, получилось, да. Человек, можно даже сразу. Да, давайте параллельно. Ლიტერატურის დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს, დიდება გმირობა. Bugün dünyada 14 yıl evvelsi Amerika Koşma Ştatlarında olğan terakt kurbanlarını angalar. Birlik 2001 senesi sentyabrının 11'inde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne Egizler Kulesi teröristik hücumu neticesinde viran oldu.
O vaqt kullerini ve Pentagonga Al-Qaeda jinkaverleri hücum etken edi. O vaqt 3000'ge yaqin insan elak oldu. Пусть музыка звучит. Кырымда уникаль музыка инструментлер сергisi açıldı. Экспозицияда ise 19 ve 20 asırlarda olgan ustalarının çalgı aletlerini takdim ettiler. Aletlerini Kırım Tatar Tarihi Medeniyet Miras Muzeyi ve şahsi kolleksiyalardan topladılar. Kırım Tatar, Kıtay, Afrika ve başka memleketlerinin eski ve şimdiki vakit müzik aletleri. Kırımda bu gibi sergi birinci kere ötkerildi. Kuvandıracak endisiz kolesiz davullar, dareler, sazlar, bağlamalar ve eski bizim ustalarımızdan Murtazaga'dan kalgan alet, Lomanaga'dan kalgan kemaneler, yani bek kuvandıra, çünkü bizim tarihimiz de var, bizim temelimiz de var idi. Ama bugün bana şu adım adım yavaş yavaş o yerine kayda. Tek estetik taraftan tülbir değil de ayrette kaldırgan, yankıravnen şaşırgan aletler profesyonel şekilde müzikanın uğraşkan insanlarını ve seyircilerini dikkatini celp ettiler. Klasik müzikada çalındı. Müzik aletlerden gayrı sergini istidatlı ressamlarının işleri de yaraştırdı. Susanova, Itova, Enver Osmanov, Zaman, ATR. Lvov'ta musulmanlar dua evinde toplaşmağa mecburlar. O ise medeni merkez gibi kullanıla. Daimi merkez teşkil etip olamaylar. Şimdiki kunge Lvov'ta olgan musulmanlar nasıl etip öz annelerini saklağanını bizim muhbirlerimiz öğrendi. Murat Kırım işgal olungandan son birden Lvov'a koçtu. Kırım Yukarı Şurasının yanında olup geçken mitingde iştirak etken son özünü tehlikeye atmamak için Yarımadan'ı terk etmeye mecbur kaldı. Kırım'a varmayayım, Kırım'ı kormayayım. Çok asretlikte biz Kırım'ın sağınamız. Evet, böyle İslam kültür merkezi açıldı Lvov'da. Evet, bu merkez açılgan son çok kolay oldu bizge. En rahat olduk. Çünkü cuma namazlarını geçiremiz. Allah'a şükür. Evet de çok memnunuz. Kırım'ın işgal etiliği Şevkiye Çiçeeva'nın planlarını değiştirdi. 11. sınıfını Kırım'dan tış bitirdi. Lvov şehrinde Arap Filologiya Fakültetine okumağa kirdi. Уже учим Коран, у кого, каждый свой уровень. Больше украинок ислам принимают, знакомые есть. Вот. Алхамдулиллах, да, здесь вот проводятся уроки, лекции разные dаются. Bugünkü günümüzde Lvov'da 2000'den ziyade vaqtincha ko'chkinlar yaşamakta. Onlar için İslam Medeni Merkezinde Kur'an kursları ve İslam dininin esaslarını öğretken dersler geçirili. Будет открываться арабская школа. В арабскую школу она будет включаться сам арабский язык, также исламская культура, религиозные уроки. Также будем стараться открывать здесь курсы крымско-татарского языка. Мы должны стараться более быть активными, то есть движение, постоянно быть в движении, то есть привлекать людей, то есть стараться как-то им что-то показывать. Вот у нас есть это, у нас есть для детей это, у нас для женщин это есть. Ну, конечно же, в конце будет выбор за мусульманина. Lvov musulmanlarının öz cemisi yok. Bugünkü günümüzde yerli hakimiyet Kırım Tatar merkezi için hatta bir oda vermege hazır değil. Lila Zenedin, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Rahatlık günleri Kırım'da şiddetli yeller olması beklenili. Gidrometr bergen malumatga göre yel saniyede 20-25 metr şimali şark tarafından esecektir. Kırım'ın fevkalade nazirligi bu sebepten fırtına vaziyetini ilan etti. Güçlü yel sebebinden Keriç parom geçti de öz işini toxtatabili. Bu noktada yayınımızı yekunlayımız. Sizlerge iyi rahatlık günlerini tileyimiz. Daima ATR ile olunuz.